merafe e gwebang ka bojanala go bona dipoelo tse di kwa godimo. Balemirui ba rotloediwa go dirisa mananeo a puso go godisa dikgwebo tsa bone. Fa Montana Sky go tswa ko tsabong ke yone mofenyi wa mabelo a dipitse a TT Jet Challenge. Nde ke go dumedisa motho wetsho ke go amogela nna ke bidiwa Reginald Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla etela kwa Namibia e le moeng wa tlotla kwa ditshupong tsa Swakopmund International Trade Expo. Kgwedi eno e tlhola gabedi go fitlha e tlhola gatlhano pego ya lephata la mafatshe a sele ya loeto la Gatautona le tla ka taletso ya Gatautona wa Namibia Dr. Nangolo Mbumba. Botautona ka bobedi ba tla tsena dipuisano tse di tla akaretsang tsa tirisano mmogo mo dikganyeng tse di amang kgaolo ya SADC tsa mafatshe a sele le tse di amang mehama ya temothuo dipala mo ditlhaeletsano le tsa itshireletso. Botautona ka bobedi ba tla buisana gape ka ditsela tsa go godisa tirisano mmogo ya mafatshe a mabedi. Tautona Masisi o tla boana le mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi mothusa Tautona Reslam Batsogwane le matona a puso a fera bongwe. Tautona o solofetswe monogae kgwedi eno e tlhola gatlhano. Moeteledipele wa Okavango Research Institute Re Joseph Mbaiwa a re go botlhokwa gore merafe e gwebang ka bojanala e rutuntshiwe ka methale ya go tsamaisa kgwebo gore ba kgone go bona dipoelo tse di kwa godimo. Professor Mbaiwa o ne a bua le babega dikgang kwa Maung jaaka ba ne ba etetse kgaolo eo go ya go bona gore merafe e boelwa ke eng mo kgwebong ya letsomo le le letleletsweng. Maranyane sa makata wa bega. Kgaolo ya Bokone Bophirima ke kgaolo e humileng tsa tlholego jaaka diphologolo tsa naga, dinonyane, metsi le yone naga. Ka lenaneo la tiriso ya ditsatlholego e babalesegileng go tlhabolola matshelo a batho, merafe e farologaneng e ntse e dirisa letsomo le le ka fa molaong go akarediwa ya bojanala jwa go kapa ditshwantsho go itirela letseno. Professor Mbaiwa a re merafe e ne ka roba go gaisa fa ba ne ba na le dikitso tse di maleba tsa go tsamaisa dikgwebo. These guys have the necessary entrepreneurship skills, marketing skills, tsa gore ba ye ko UK, ba ye ko America, ba ye kae ba go imarketa. And gore the lack of that skill e ra gore go ne le bothatanyana mo dikgwebong tsa bone. The management skill kana wa re bua ka ha bua ka bojana la mo kgaolong ke kwana rua ka madi a kgamatsa madi a mantsi di million mme o bo tsa batho ba ileng gore go ngwe thuto ya bone ga e kalokana o ithela le gore one madia ga a tsena go nna mathata. There's a lot of misappropriation, misuse. Mme fela merafe ntse dira bontle ka dipoelo tse ba di bonang mo bojanaleng. E ra gela ba godi manto ka madi a letsomo re tsena bana dikolo tsa di-tertiary ka madi bone a diphologolo re ha bagodi madi a 700 kgwedi ka one madi a trust re ha masiela a 700 kgwedi ka one madi re na le go ka tsenyetsa batho metsi mo motsedi standpipe le trust motse mongwe le mongwe ra go kela motse ke ra household re tsenyetsa metsi. Re na le an ongoing project e ra gela jarata nngwe le nngwe toilet. Re na le an ongoing project e simolotse last year morago ga go itemogela gore motakase wa BPC wa go goroga kwana ne ra wayara di household di ka nna 56 re di wayara motakase so far tse dingwe se tsebile di lightilwe ke ba BPC rona the wiring part of it re headit re emetse BPC go ka lighta engwe re dira re le trust mo motseng ke go tsenya bana dikolo on yearly basis re na le gore bana ba ka ikopela sponsorship from the trust we ikopela from sekolo so se batang o tisa di quotation ya trust ka go duelela le the monthly allowance. Mo godimo ga gore letsomo le tlisa letseno, letsomo le le jwa gape e lengwe tsela ya go lala dipalo tsa diphologolo tse di tsweletseng ka go gotlhagotlhana le balemi barui ba kgaolo e. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Lekgotla le bapatsa bojanala jwa lefatshe leno la Botswana Tourism Organization la betse lekgotla la Nata Conservation Trust 287,000 pula go tswa mo dipoelong tse di dirilweng kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa Makgadikgadi Epic. Madi ao a rotsweng kwa kgotleng ya Nata a tla tsengwa mo letloleng la Nata Conservation Trust go tlhokomela lefelo la Nata Bird Sanctuary. Bethany Mando. Lefelo la Nata Bird Sanctuary le tsamaisiwa ke mokgatlho wa Nata Conservation Trust o bipileng ka metse ya Nata
maposa mangota e le sepako ke gone ha moletlo wa makgadikgadi o simolotseng teng la ntlha ka 2014 pele o bona legae le lešwa kwa soa ka 2017 mabaka a go godiswa ga moletlo o e ne e le go sutela tshwarimarelo ya dinonyane gore e tswelele mo lefelong la Nata Bird Sanctuary le go hema dikotsi tse di ne di ka diragala mo lefaufaung gareng ga dinonyane difofane ga mmogo le diparachute mme tumalano gareng ga BTO le Nata Conservation Trust ya nna gore ba tla nna ba bona le menyana go tswa mo dipoelong tsa makgadikgadi EPIC ne go tshwanela mongame go se gore re te go supa se re se supang mo khoteng ka gore thulaganyo e ga se thulaganyo ya rona le trust hela ke thulaganyo ya rona le morafi gore morafi le one o tsoge ka moso le basupi ba gore mise neng puso e rile ke tlama ka sone puso e se diragaditse da re batla dilo di taga e le tsa morahi di direlwa mo pananeng ga e le mpho ya ka gompieno mpho itile yana re e bonye re basupi morahi o e bonye mpho eo ke ya morahi rona re dumela mo go direng sengwe le sengwe ka morero ya ka le bona ba BTO e re le ba re letsa ba raba re na le mphonyana e re tshwereng e be re nna ha tshiri bua le bona re nya mme a ye ko batho ga re a re henyone ka gore ne re bata gore le lona le tsoge le nne basupi BTO e itlama go ya mannoke mokgato o go itirela madi le go ntsha ditirelo mo moletlong o monongwaga ra tsa tshwetso ya gore ba Nata Conservation Trust re ba neele sekidi sa lehatshe se ka sekgwa go teng campsite ga ba ta beng ba kampisa le bone ba le Nata Conservation Trust e le tsela nngwe ya gore ba nne le letseno re bata growth ya tour ya Nata Trust gore re bone e na le dimilione tse ke tholang ke di supetswa ka di-trust tse di ko bo maung e batla go bona go na le bo 20 million up to bo 30 million re ntsha 1 million ya go aga di-classroom block moletlo wa makgadikgadi EPIC wa monongwaga o tla tshwara kgwedi eno e le 12 go tsena e le 14 kwa Soa Bethany Manto BTV News Nata banni ba motse wa Phuduhudu ba re ba tshwengwa ke diphologolo tse di busetsang temothuo ya bone kwa morago se supilwe ke kgosi ya Phuduhudu Re Johane Gwengankare fa a buisa babega dikgang jaaka ba ne ba etetse motse o go ya go utlwa gore ba tshela jang le diphologolo Marenyane Samakata motse wa Phuduhudu ke motse wa basarwa o fa gare ga mafelo a diphologolo a makgadikgadi le Nqaipan bontsi jwa banni ba motse o ba tlhokomela ke puso ka dithuso tsa batlhoki ka ba sa bereke mme maiteko a ga ba tswele mosola ntateng ya diphologolo ra phakisiwa dikgomo ra phakisiwa dipudi ka jalo council e be dira e water hole e re bitsang Jojo bo ba Jojo tank gone ko ditanka tseo ma ditoudi di thubetse ruri ditoudi di thubetse ruri ditanka tseo tsa modimo gore ga gona ga toi sa senyente le ba re reng ke ba disa diphologolo ba wildlife bao ba lela se segolo ka gore ga gona trata toudi a tsena di thuba trata e di latela gore ke le ra re dira bo elephant proof di bothale di a gona go epa dintsha e concrete ele di latela kwa di tsena so ka bona tshenyo ya ditou gore e ntse jang mo masimong mo di a tsena di a thaga di a tsena ditou di a ja bo sala o iphotheri o bonna hela yanong ke ra gore ke tshenyo e tona hela tota e dirwang tshenyo tona ke tona tota e dirwa ke tsone ditou Moeteledipele wa lekgotla le le ikemetseng la Human Wildlife Foundation a re go botlhokwa go rutuntsha batho ka tsela e siameng ya go tshela le diphologolo ba bona gore re ne le lekgotla la gore how best we can create awareness re rute batho ka kwano gore ha re tshela diphologolo jana ba solwele le gone gore bone ba ka ira ka tsela e ntse ja ka gore ke batho ba ke ba lembarui ba ile gore ba tsama mo nageng e ile gore itetse diphologolo naga e ba batla dijo mo go tsone go na le noka ka kwano ba gaitso ile gore ke dijo mo teng diphologolo le tsone di nwa metsi mo nokeng
yaanong ke gone gore re ba rutegela ba itse gore ba gaetsho ga le tsamaya le ya ko dinokeng mme le itse gore go na le diphologolo tse tshwana le bo dikwena. Go dumela fa letsomo le leteletsweng la diphologolo e le nngwe tsela e ka babalelang matsholo a batho le diphologolo le yone naga ka dipalo tse di feteletseng tsa diphologolo di tshwana ditlou di baka tshenyo e e feteletseng mo nageng ebile di le borai mo matshelong a batho. Maranyane Samakata, BTV News, Phuduhudu. Lekgotla le botlana la Kaboditsha la Madinare le tsweletse ka morero go godisa kutlwano le tirisano mmogo le bana le seabe go nonotsha ditirelo tsa Kaboditsha le tiriso ya lefatshe kwa kgaolong eo le tla tlhalosetsa dikgosi le dikomiti tsa ditlhabololo tsa motse ka tsamaiso ya go epa motlhaba go kgaogana le go tshwaraganya ditsha morago ga gore tsamaiso eo e fodisiwe kwa dikhanseleng go ya ko lephateng la Kaboditsha. Karabo Molosi. Lekgotla la Kaboditsha le le botlana la Madinare le tsa tsie seabe sa dikgosi le dikomiti tsa ditlhabololo tsa metse jaaka baemedi ba setšhaba. Seabe se le jwa se ka thusa mo go rarabololeng matshwenyego a mangwe a amanang le ditirelo tsa lekgotla le. Batho ba tseneletse lehatshe ba senya lehatshe ke go epa mothaba especially ba ba o tsayang ko nteng ga teta. Ba bangwe batho ba tsama ba ya go epa go tswa ga ba go dira se ba dumelaneng le sone ya ka gore ga ba senone ba dira tsone diboropiti tsa bone e re go tswa ga ba busetse lehatshe mo seemong se e leng gore le tshwana gore se ba le ithetse le mo go sone. Re setse re supa-supana ka menwana gore nya ke wena mme a lela ne bodi yone e le ko pele mme ke tsa gore tsatsi jeno re tlo go tswa ha re itse sengwe le sengwe gore ha o bata mothaba a o ko tobane a o ko Madinare kana kae o tshwantse gore go dirwe yang ha o bona traka di setse di heta go a bo go tsamaile di stage di gore traka e be e le telelo e re ka selekanyo sa lefatshe se sa oketsege mme ditlhabololo tsone di gola. Seabe sa botlhe mo go lesomareleng ga se boikgethelo go a tlama fela jaaka go tlhaloganya ditsamaiso tsa kabo le tiriso ya lehatshe. Ra lemoga gore go dirwa ditsela jaanong ba ta ko go lona ka bontsi ba re nya ke bone lehelo hale ke batla gore le nna ke itekele sego ke go kopa ke ke supply kontraka e tabe e dira ditsela kana ya ga eng ko Madinare kana ko Damutsho kana ko Robelela. Jaanong e tabe go le botlhokwa thata gore e be le itse gore tshwanelo ya lona le le morahe le le baeteledipele ke eng le se mo ikopeding a tlang a se sologetse mo go lona ke eng. Dithuto le dikgakololo tse di duleng hano di solofetswe go ya go dira pharologanyo e tla bonalang fa lekgotlana la Kaboditsha la Madinare le tla bo le tshwara metseletsele ya diphuthego le morafe mo kgweding ya Phukwi. Karabo Molosi, BTV News, Madinare. Company ya barui ba ba ikopantseng ya Future Genetics e kgobokantse madi a ka tshwarang 450,000 pula go rulaganya ditshupo tsa temothuo tse di tshwarang ngwaga le ngwaga kwa Kgagodi. Mokwaledi wa komiti ya ditshupo tseo Re Palo Mokwena a re maikaelelo magolo a bone ke go godisa mhama wa temothuo gore o ntshe dipoelo tse di kwa godimo. Megadigang Karabo Molosi o na ile go lekola seemo sa dipaakanyo jaaka ditshupo di tla bo di simologa. Go baakanyetsa ditshupo tse mo go tsone ba Future Genetics ba tla amogelang dikgomo di le 200 le dihutshane di le 400 tsa matsopa a farologaneng tsa boleng jo bo kwa godimo go tswa khutlong tse nne tsa lefatshe leno ga se dinyana. In terms of infrastructure nga go re dirise madi a kana ka 250,000 go baakanyetsa le shoye mme hela go gore di ruiwa di be di le ha di ta go compete re madi a re a dirisang gore be re ba shoye mo seemong se se mo go yone ke madi a kana ka 200,000. Re mo Kgagodi go kopana le barui jaaka ba goroga go tla go tsenelela ditshupo tsa ngwaga ono tsa Future Genetics tsa temothuo le thekiso le ruo ka palabalo mme ke hano le mongwe wa barui Re Tshenolo wa Dipudi gore tlhalosetsa ka dipaakanyo ditshenyegelo le dipoelo tsa go tsenelela ditshupo mare go leboge Re wa Dipudi. Ke a leboga Karabo tota ka bokhutswane re ka bua gore go baakanyetsa show and auction go tsa nako gongwe re ka re ya 3 months go rotse leruo la gago ko mahodisong o tla go le tsenya mo sakeng o le he dijo
o kentele dibokwana o he gape le di-supplements tse e leng gore ke menwantshane mo leruong la gago before la go tsena mo auctioneng. mme go na le gore re di some oxytetracycline go leka go di baakanya kana go di entela gore re di baakanyetse gore di se ka tsa tshwarwa ke di-stress di se ka tsa ipotsa gore gato go a be go diragala eng ka gore ga go ka ya ko tlhaloganyong ya seruiwa gore tabe go dira gore seruiwa se se ka sata sa performa sentle. Fa leruo le setse le gorogile mo lebaleng jaana tirokgolo e nna go le tlamela gore selebego le boleng jwa lone e nne jwa go ka phadisana. Re le GM Squared re ta re tshwere damara le bogood tota se se tabong re se dira ke go di tlhatswa le go di grooma gore di nne le tebego ka ditabo di tsena mo ditshupong. Se se tona se re tetseng re batang go se anyo mo ditshupong tse ke go ithuta mo go ba bangwe gape le go rekisa se re nang le sone. Serala sa ditshupo se beilwe ka maemo gore banna le basadi ba tle ba itlhaole ka boleng jwa leruo la bone fa ka bodietsele e tla tshwarwa ka la botlhano. Mogopolo wa ditshupo tsa Future Genetics o jaanong o le mo ngwageng ya boraro o setse wa lositse barui ba popota ba heta 15 mo kgaolong mme mono ngwaga go sologetswe phadisano e go godimo go lebilwe jalo boleng jwa leruo le le hano palo ya batsa karolo le ditlhabololo tse di bonalang mo lefelong le. Karabo Molusi, BTV News, Khagodi. Re sale mo go tsone tsa temothuo tono wa lephata leo e bile mo parlamento wa kgaolo ya Shashe West re Fidelis Molao o rotloeditse balemi le barui ba lefatshe leno go dirisa mananeo a puso a tshwana le temo le tlotlo le thuo le tlotlo ka jaana puso e ikaelela go tlhabolola dikgwebo tsa batswana le go ba batlela maraka o itshetletseng mono le kwa ntle ka one. Tona Molao o buile se mo thutopuisanong le balemi barui e neng e tshwerwe kwa motseng wa Shashe mo ke bosheng. Lenaneo la thuo le toto le na le dikarolo di le 30 tse ka tsone barui ba ka itshimololelang dikgwebo tse dišwa kgotsa go godisa tse ntseng ba di dira ka maikaelelo a go thusa balemi le barui go nna le dikgwebo tse di itshitsetseng ebile di dira dipoelo. Tona Molao o ba kgothaditse go tsamaisa dikgwebo tsa bone ka tsela e lolameng go itsa gore di phuphame. A lot of times we fail, especially small scale businesses, because we don't know how to manage and handle finances. Re kopanya hela how madia kgwebo tsena shopong o reka drink, you don't document. Go hello, you are unable to detail your profit and loss, the inputs and the outputs. Then you go o wa go batla madi a wa ba batla go sela go kae ba re tisa dibuka tsa go re bone ga dio ba go busa rola mo thogong se da timile madi. But if you know ya gore we don't document, we don't keep our books intact. Dikgwebo tsa temo le thuo di tlhalosiwa di na le dikgwetlho tse di farologaneng. Challenges that we face in the northern side ke gore the main challenge is issue of foot and mouth. Like we are near the country Zimbabwe, where mostly they are affected by foot and mouth. And mostly that challenge, the other challenge we face is issue of water. Unlike south. The northern side of the country, underground water. Mostly our paper sidiba. If you are lucky, you go above 5 cubic. Mostly is less than 5 cubic. Of which at times retusha ka gona re baosa. Kitso ke nngwe ya dingwe tse leng gore ke bona gore ga o sena tsone o felletsa o latlhegela thata mo go diragetseng ga gago o le molemi. Ke bua jaana ka gore itlhele re ntse o bona gore gongwe bolwetse kibo bo go a thekile mo famo. Jaanong o itlhae gore motho o simolotse temo and then a ba tsamaya go ya go nna go le go sele a sena kitso e maleba kgotsa e ka mo thusang gore a kgone gore a nne le maungo a rileng. Balemi le barui ba gakolotse go fetola ka fa ntseng ba dira dilo ka teng ba tshwaragane le go direla lefatshe leno dijo tse di lekaneng. Abigail Madorobo, BTV News, Shashe Moke. A re tshware go ne fo motho yeso mme o gakologa re tse dingwe di tla latela kgante jana nako e roba bobedi. Me Tumo wa tsena go nanong yana ka tsa metshameko Tumo
metshameko ya dipitse ra itse gore ga se metshameko e itumile mo go kalokalo mme sa mpentse ntse e le teng mo lefatsheng leno ke metshameko e leng gore e gola thata mo dikgaolong tsa gantsi ko motoko e jalo ke dikgaolo tse e leng gore di tlotlile thata go godisa tsone dipitse mme ga o ka lemoga gore barui ba teng ba disa ka dipitse ebile ba tshameka ka tsone ka jalo gore a gone gore motshameko o tlhantse o na le so much room gore o ka gola ka one mme tsholelo ke gore le ba BNC jalo ba nna ba ntse ba o rotloetse a go re tswela gore bolela ka one gape ke itse gore pego ya go ya ntla e bua ka one yerra a re tsere mo go tsone Motsoso madume dikgang tsa metshameko mosong ono tsone tsare pitsi ya Montana Sky go tswa kwa tsabong ke yone e fentseng mabelo a dipitsi a TT Jet Challenge. Montana Sky e fentse lebelo la 2400 meters thoroughbred e longwa serota ke the Secretariat mo go tse dingwe the Last Storm go tswa kwa gantsi e gapile lebelo la 1200 meters thoroughbred e longwa serota ke the Prince go tswa kwa Kanye la kitoteng o tshwere pego mabelo a TT Jet Challenge a ne a kgagantswe ka dithopana di ka nna supa mangwe a mabelo ao a ne a akaretsa 1000 tswana grade 2 1.4 le 1.6 thoroughbred ga mmogo le 800 tswana le thoroughbred ka tatelano eo le fa go ntse jalo dingwe tsa dipitsi di tshwana Desert Dupes, Western Bypass, Secretariat, Silver Sky, Johnson le Captain di ne tsa dira bonte fela thata mo mabelong a mo lebelong la mamang la 2.4 Montana Sky e ne ya gapa kopi le madi a kana ka 15000 pula fa mo la 1.2 mofenyi e nile Last Storm me ya bona 7000 pula ke pitsi ya 1.4 1.2 1.6 mina ka tsa dikgwedi tse tharo gore ke bankanye gore khone go wina lebelo la 2.4 because mo training na ka lemoga gore ina le bokgoni jwa go ka wina 2.4 because ke pitsi e fast and ga di sa khone go elele ka in the first 800 meters there is no way they can catch it lebelo le la 1.2 a se go mantla ke a tsenele ka gore lebelo le la 1.2 ke setse ke tse dipitsi tse di tabogang ano ga tona ke gore ne ke savile pitsi ya me la le ne le ko pele ne ke tshwere mara a ke a finish ke a ke pusha no gona le pitsi bidio go to Western Bypass e ne taboga 1.6 le 2.4 e be rena le pitsi bidio go to Secretary General e ne taboga 1.4 le 2.4 ka be ke na le pitsi ne bitswa go to Super Jet ne ke tsentse mo 1.2 1.4 ke di pitsi ala tsele gore tota di a computer ka masheta mme Western Bypass mo 1.6 e tsere position 2 mme mo 2.4 e disappointile di fene di dintsi because ke pitse ba bantsina ba soletse gore khapo ya go etsa mo go tse dingwe le kana Gambling Authority go tlhalosa fa le tsweletse ka maiteko a go ntsha diteseletso tse di tla thusang go thabolla mabelo a dipitsi mo nogae se sengwe ba gaetso re simolotse mo go teng licensing rollout plan re mo nakong ena re sekaseka dikopo tsa betting tse e leng gore di tla kgontsha gore mo di mabelong a tlang gongwe la December e be le kgona go betšha ka molaong a tshwenyego a rona mantsi Gambling Authority ke gore re na le go itemogela mabelo a mantsi a dipitsi a reng ya rona bontsi jwa one a sa endosiwa ke Botswana Horse Racing Association re be re nna le kgwetlho ya gore re ipotsa gore a mme ba itse ka rona le fa go ntse jalo barulaganyi ba mabelo a ba tlhalosa fa ba ikuetse mo barutwetsing go ba thusa ka ditsompelo tse di ka ba thusang go thabolla motshameko wa mabelo a dipitsi la kitoteng PTV News Motokwe fa jaanong re tsena mo go tsa softball setlhopha sa gatala motho se bone phatlha kwa kgaisanong ya softball ya Selebe Phikwe Extravaganza morago ga go tsopetsa Bears ka dirani di le 15 go lefela mo motshamekong o ne o tshamekela ka National Diamond mono ga Borone go motsa sefako wa bega
Dithopa ka bobedi di tsene mo motshamekong o di thokana le phenyo go ka nna le sebaka sa go iponela phata kwa kgaisanong ya monongwaga. Ya re motshameko sena go simolola gatala mothong ba supa fa ba nyorotse phenyo ebile ba batla go ipona ba fitetse kwa pele mme ba tsaya keta pele ka dirane tse 5 go lefela mo ining ya ntlha. Bears ba ba neng ba ise ba fenye motshameko ope mo kgaisanong e ya go ipatela phata ba tswelela ka go sokola jaaka maiteko a bone a naita se fololetse. Fela gatala motho bone ba tsweledisa tshameko ente ba dirisa sebaka sengwe le sengwe se ba se bonang go ka atolosa keta pele mme ba dira fela jalo ba kwadisa dirane tse 11 go lefela. Banna ba gaga difele ga o thobore ba tsweledisa letshwenyo mo go Bears ba ba tsenya ka fate sa gatelelo kgapetsa go fetsa motshameko ka phenyo e senang bana ba phiefo ka dirane tse 15 go lefela la Bears. Phenyo eo e neng ile a bona bobedi a letsatsi e ne e netefatsa fa ba fetsa mmemong a bobedi a Phubi go iponela phata go kgaisano ya extravaganza ya monongwaga. Motshameko rona e tsamaile sentle e tsamaile gongwe jaaka ne re akantse kana re sologela tshologelo ne le go ta go iponna phata tota so gore go ne go diragetseng ka e jang kgang ya rona yala ne le go iponna phata and ke gone mo go re thusang gape gore re ka nna rena botoka gatala motoki is a building process ya team we are here re leka go builda gore re ire team e botoka bontsi ba batshameki ba bangwe ba bašwa ke gone ba kopana le sethopa and ke go leka go aga sethopa. Dithopa tse dingwe tsa kgaolo ya borwa tse di iponetseng phata ke Police, BDF ga mmogo le Wells. Mo letlhakore la bomme gone go fetile Police, BDF, Titans le Vikings. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras se tla thulana le Mozambique gompieno mo kgaisanong e tsweletseng ya Hollywood Bets COSAFA Cup kwa Aforika Borwa. The Zebras ba tsena jaana mo motshamekong o ba tsoma phenyo ya ntlha morago ga go kokoanya dintlha tse pedi ba sena go tshameka maleka a lefela setlhopha kgatlhanong le ditlhopha tsa Aforika Borwa le Eswatini go iphitlhela ba le mo maemong a boraro. Setlhopha sa Mozambique le sone se tsoma phenyo ya ntlha mo kgaisanong morago ga go tshameka maleka setlhopha le Aforika Borwa le setlhopha sa ga mmogo le setlhopha sa Aforika Borwa ga mmogo le setlhopha se sengwe se se mo Group A sa Eswatini. We are the day before to play a deciding game tomorrow against Mozambique. It will be a tough game because Mozambique is a very good squad, but you know we are improving. Our last match against South Africa was tough, but we gained confidence. It was not a bad result. Re tshameka le setlhopha sa Mozambique tshokologong eno re tlhaloganya fa ile setlhopha se se mashetla mme ke ka mo re ipakantseng ka thata gore re dire go heta jaaka re dirile ka motshameko wa rona la Aforika Borwa. During the second half, so everything is good. The atmosphere between the players is very, very nice. They are very committed, very determined to reach the semi-final. For sure, we have to win tomorrow. We have to score goals, and for that we need to use another tactical process. It's very important. Mo metshamekong e mengwe ya gompieno setlhopha sa Comoros se tla lebagana le sa Zambia fa sa Kenya se tla mekamekana le sa Zimbabwe. Setlhopha sa Aforika Borwa se tla nkgisana magwaga le sa Eswatini. Wetso ka gore jalo a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. mo maphakela re solofetse re go bokone botlhaba gantsi le kgalagadi be go ikutetsa go le tsididi re tagatisa bosupa kwa Francistown ga mmogo le kwa gantsi kwa tsa bo lemele pitse gone re tagatisa borataro mo dikgaolong tse dingwe gone re solofetse re go ikutetsa go le tsiditsana re tagatisa lesome kwa Gaborone Olifants Drift Mahalape go eng kwa Mau fa kwa Kasane le Pandamatenga gone re tagatisa lesome le bongwe kwa Selebephiko le Plajana gone re tagatisa bofera bobedi
mo tshokologong ha re lebelela go dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kone borwa ja legare le bokone botlhaba re solofetse re go ikutatsa go letseditsang ka selekanyo sa magare ga 23 go eng kwa 25 mo dikgaolong tse dingwe gone go ta ikutatsa go le bothito re ta gatisa 26 go eng kwa 24 ha re lebelela mo malatsi a mabedi a latelang go dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kone re solofetse re be go apogile mme go ikutatsa go le bothito mo tshokologong ka tsela boraro tsatsi la bone gone re solofetse re go ikutatsa go le mololo ha re lebelela go gantsi le kgalagadi re solofetse re be go apogile go ikutatsa go le bothito mo tshokologong mme ka tsatsi la bone re solofetse re go dikgaolong tsa gantsi go ikutatsa go le bothito ka tsatsi la boraro la bone gone go dikgaolong tsa kgalagadi re solofetse re be go ikutatsa go le tsididi mo tshokologong ko tshobeleng gabe re solofetse re be go apogile mme go ikutatsa go le bothito mo tshokologong ha re lebelela kwa legare le bokone bothaba le gone re solofetse re go tswelele go apogile go ikutatsa go le bothito mo tshokologong. Your Excellencies, Heads of State here, and Professor Barroso, Alliance Vaccine Board of Gavi and CEO, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellencies, I wish to express from the outset my sincere gratitude to the French government, the African Union, and the Gavi Alliance for co-hosting this important event which aims to bolster sustainable vaccine production in Africa, as well as to unveil the Gavi investment opportunity for the years 2026 to 2030 period. Let me also hasten to express my sincere thanks to all the contributors who made the debate lively and insightful. The inauguration of the African Vaccine Manufacturing Accelerator, AVMA, and the introduction of the Gavi investment opportunity for the years 2026-2030 period carry profound significance for all of humanity, transcending beyond